operasiyo iri kugwamo abasirikare benshi bakomeye ku ruhande rw'ingabo z'abarundi ni operasiyo yatekerejwe kandi irwigwaho na mama 23 mu gutegura urugamba rukomeye cyane hariya muri Plaine d'Oruzizi. Baravuze ati buri muntu wese uzi neza ko afite M24 yiwe nuri kuri 12 mm mwese murebe imitwe y'abahedinza abandi, kuko ni murasa uyoboye urugamba abandi bari buze gukizwa n'amaguru. Niyo mpamvu bari kurasa, barasa bakaba barasha umutwe wa Safari akabaguyaho. Uyu Colonel Safari rero ngo numwe mu basirikari neva yizereragamo ko bakuriye uko bashobora gukora urugamba kandi bagahangana na haduyi uko byagenda kose. Rero uyu Colonel Safari ngo numwe mu bafashije neva mu gihe yaramukeneye baza no gukora akazi mu bice bitandukanye. Rero uyu Colonel Safari ntago yabashije kurenga hariya Plaine d'Oruzizi. Umwana witoje neza, umwana w'intare ya Sarambwe yamurebye aramunwanga amuteresha kambe nembene kudeshapo kuri mama 23. Ikimwaro gikomeye cyane ku ngabo za FARDC, ikimwaro gikomeye ku ngabo z'abarundi. Ikindi rero mama 23 isomo rikomeye yahaye abana basore bari ku rugamba ni ugukoresha neza amasasu neza bafite, kandi ayo masasu akabazanira andi. Ko mama 23 yivuze ngo tugiye guhangana cyangwa baradutereka duhangane, ntabwo yo igupangira amasasu, ahubwo wowe ugomba kuyipangira wumve buno budasa. Iravuga ngo magazine yawe iruzuye, n'izindi magazine ebyiri wambaye mu gatuza ziruzuye. Ubwo ufite magazine nibura zigera kurenye, twizere neza kuri butane magazine 5 kandi nazo zuzuye, yewe nizo munde 5 nazo ukazitahana. Niyo mpamvu ro mukurasa haduyi baramurasa ukabona mama 23 itashe yikoreye imiba y'imbunda ku mutwe, kuko buri umwe wese abafite tageti yo gucura imbunda y'uwo yarashe. Imbunda y'uwo warashe ubugomba kuyitana, imbunda y'uwo warashe ubugomba kuyitana. Niyo mpamvu uzasanga nose mama 23 yafashe yerekana imbunda zuzuye amakamyo n'amakamyo, kuko buri umwe wese aba yavuze ngo buri sasu nibura rigirute rihitane haduyi. Abantu b'abasoda cyangwa se b'abasirikare baba hano kuri Rwanda mumbare mumbwire ubundi magazine ibamo amasasa ngahe? Ako niko kantu nshaka kumenya. Mumbare mumbwire magazine ibamo amasasa ngahe? Hari gembo n'umusirikare umwe wa mama 23 akoresheje magazine imwe, ariko ngabona arangije abasoda benshi b'abarundi. Ese arinyuriza rimwe muri batatu cyangwa hari irindi banga rirasasu rya mama 23 riba rifite ku musoda w'umurundi? Kuko ngiye sinibaza uburyo magazine kari akantu gato nibonera n'amaso yanjye birangira kagize ute, birangira gahanye cyane ingabo z'abarundi kwa rura rwego. Urumva rero kari ibintu bigize ute, urumva kari ibintu bikaze kandi bigize ute, bikomeye cyane. Hano hari umuntu nari ndimo ndasubiza yarampaye akantu gakomeye, rero nagombaga kugira ute, nagombaga kumusubiza. Rero tuvuye aho ngaho kubyo intare za Sarambwe zirimo zirakorera ingabo z'abarundi, reka duhite twinjira tudatinze hariya mu misozi miremire ya Minembwe, ubundi dusoreze ikiganiro cyacu hariya muri Masisi. Mu misozi miremire ya Minembwe rero naho ngo byakomeye, ngibintu byakaze, ngo byahindutse ibindi ngibintu byakaze byahindutse ibindi ngo mama 23 irimo irareba uburyo ngo FARDC ingabo z'abarundi ngo zirimo zirivugishwa ngo zishaka amahoro, kuko urugamba rwabananiye. Mubanze munyumvire yakatumba ibyo yatangaje ubwo bari fulani. Hata leo ukienda kwa M23 utakuta kabila zote ziko kule. Nasema bongo? Hakuna wabembe, hakuna washi. Ndi mu kiganiro. Hata wa Kongo wakule Kongo wakuli chini Kongo nani ba Kongo wako. Na watu wanatembezwa na nani wanatembezwa? Turimo turajyana. Ibi rero byose birimo biragaragaza ububeshi bwa FARDC, ububeshi bw'ingabo z'abarundi, ububeshi bukomeye. Barimo baragenda babeshya umunota kundi segonda ku yindi, babesha ko
ngo amoko atakibaho ngo kandi wenda gukoresha imbaraga zose zishoboka ngo kugira ngo ayo moko bayakureho, ariko amoko akaba ari yagize ute, akaba ari yateye imbere muri bo. Rero nyuma y'uko baje bakavuga ubu bugambo budaciye 12 bajijisha, abantu benshi bari kwibaza ngo Yakatumba nyuma y'amagambo yavuze ngo ari buze kwinjira muri 23, ariko yari amagambo yayavuze ashaka kujijisha amahanga, ashaka kujijisha isi yose, ashaka gufata abanyamurenge ngo abajijishe, ariko abanyamurenge ni abanyabwenge, ntibayobeye ko uyu ari umwicanyi uri kuza kubavugira imbere. Rero Yakatumba akoresha aya magambo yarazi neza ko ibintu bikaze kandi bikomeye, yarazi neza ko mu kuvuga ibi bintu nibura ngo biri buze gufata igihugu cye bikagihindura cyiza, bigatuma aganira neza, ariko ntago ari uko 23 bibona, ahubwo 23 irimo iramubona ng'umubeshyi wibereye aho, ng'umubeshyi witeguye n'ubundi gukomeza kubeshya ku kiguzi cyari cyo cyose. Niyo mpamvu Roma 23 ivuga ngo uvuga uvuye aho, cyangwa se tuguhane ku kiguzi icyari cyo cyose. Roma 23 ku makuru nifitiye kandi amakuru ya nyayo, niko 23 mu kazi gakomeye irimo irakora ama operasiyo atandukanye ku kibuga cy'imirwano kandi kigize ute gikomeye. Urumva rero ubudasa bwa 23 iravuga ati nibavuge bavuye hariya, dukomeze tugire ute dutegure gahunda zacu. Rero bakimara gutangaza buriya bugambo muri iki gitondo bagerageje kugaba igitero cya drone, kandi bakigabye ku banyamurenge. Nyuma yo kuvanga ibyo bashatse barabibonye, ntabyo bashatse babonye, ahubwo abanyamurenge n'ubundi bari kubakinga ibikarito mu maso kugira ngo babone uburyo bagira ute babica babicariye. Ni ikibazo rero kigize ute, ni ikibazo gikomeye ku baturage b'iki, ku baturage b'abanyamurenge bagomba guhaguruka bagakomeza kigwanaho, kuko leta y'u Burundi nta cyiza yabazaniye, leta ya Kongo nta cyiza yabazaniye uretse guhaguruka bakunga imbaraga, bakima amatwi bano bose baza kugira ute, baza kubabesha babizeza amahoro. Tuvuye aho rero, uwo bita Colonel Nsabimana akomeje guhana bikomeye cyane ingabo z'abarundi, akomeje guhana bikomeye cyane ingabo z'abarundi. Uwo ni Colonel Nsabimana akomeje gutegura akantu ku kandi, akomeje gukora operasiyo zikomeye. Ubudasa bwa 23 muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo nibwo budasa bw'intare za Sarambwe kuri imirongo y'imbere ku rugamba, nibwo budasa bwa 23 mu guhangana bikomeye cyane n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Rero Colonel Nsabimana akomeje kwigara uduce tw'ingenzi hara muri Masisi. Mureke dukomeze dutegereze mu makuru ari imbere, turi buze kubabwira agace ku kandi yagiye yigarurira. Ariko none aha icyo mugomba kumenya niko muri iki gitondo bamaze kwigara uduce 3 tw'ingenzi hariya rwose muri Masisi. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, mfite byose, ariko namwe mufite amakuru yizewe.